Bengikhala ukungqayingqayi, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Ngihambile ngayorejista emva kokuphasa umatikuletsheni e-university njengabo bonke abantwana. Mangabe sengi-aplayela u-NSFAS, ungikhahlela u-NSFAS, ungichithe, uthi ubaba wami usebenzela uhulumeni, usebenza ema-ofisini amakhulu, uhola itshe lemali. Yeyi, wayemfakelani esitifiketini sami sokuzala ubaba? Ngoba phela manje-ke mina sengiyi-linked nobaba. Lapho ubaba angikaze ngithole ngisho nesitikiswidi sey'tikiswidi kuyena, akaze akhiphe ngisho nesenti. Mangabe umzali kumele uqaphele ukuthi ubaba umfake esitifiketini sengane, ubaba onjani. Ngisakuleso stress-ke, isoka lami engisuka kude nalo nempilo, engaqala ukujola nalo liseka-grade 10. Lingitshela ukuthi lalela sithandwa sami, ngizoyisolva mina yonke lento le. Because besinamaphupha amaningi. Sitshe sifuna ukuthi siyibone siyifundiswa, sihlale ndawonye, sithenge umuzi wethu edolobheni, siphile impilo, the life man. Uyayibona lento engiyishoyo. Lithi isoka lami, sithandwa sami, ngino 3,000 rand engunikezwe ekhaya ukuthi ngihambe ngiyoqala impilo eRes. So ngicabanga ukuthi ngithathe lo 3,000 rand ngihambe ngiyokurejista ngawo ukuthi uqale ukuthi ungene e-university. Mase-ke mina njengomuntu othola u-NSFAS, ngizophila ngo-NSFAS, ngikuhlukanisele wona phakathi, sikwazi ukuthi siphile sobabili. Mase ngithola namatoho amancane after school ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcwalisele ey'fundweni. Ngiphinde futhi naseRes yami ngilale esponjini, ngisikwatisa umuntu embhedeni wami. Hhayi-ke ngajabula-ke because bengingacabanga ukuthi isoka lami lingathatha isinqumo esinjengalesi, ukuthi nalo lumfundi lisacrifice ukuthi nami lingifundise libe lumfundi. Ake bafethu, ngifike-ke e-university. Cela ukukutshela ukuthi ngangidla incwadi kuphela. Ngidla incwadi kusukela ekuseni, emini, ntambama. Ngifuna ukuphasa, ngingafuni ukuthi ngiphoxe isoka lami. Lapho-ke isoka lami bekade lisebenza kwenye inkampani yama-security. Lisebenza after school. Kulo company akusetshenzwa u-12 hours. Kuya-relieve-wana ukuthi after 6 hours ku-relieve omunye umuntu. So isoka lami belifika from 6 to 12. Mase liya-relieve-wa-ke nalo. Libuyele lihambe liyolala ngakusasa ekuseni lisesikoleni, which means nje lona belilala u-12 to 6. Belilala only 6 hours, livuke lihambe liyofunda. Liloku liphosa njalo emalini yey'fundo zami. Isoka lami uLucky Boy wavuka esibhedlela emva kokuthi kudutshulwane emsebenzini la asebenza khona ema-security. Impela yayimlimazile lento yesibhamu. Wahlala nje impela esibhedlela isikhathi eside. By that time-ke mina kade ngifunda sengiyokwenza unyaka wokugcina. Unyaka wethu wokugcina siyahamba siyokwenza ama-practicals. So ngahamba-ke ngayokwenza ama-practicals kwenye inkampani, ngafike ngasebenza nje kwamnandi. Mangabe usebenza-ke laphayana bayaholela nje mangabe wenza ama-practicals. So I was able ukuthi ngikhokhe i-apartment, ngibe ne-apartment engizohlala kuyona. By the time ubaby uLucky Boy ephuma esibhedlela wafika wazohlala eflatini lami. Okay, siyahlala nje, uyahlala kumnandi. Ulinda ukuthi kuphela unyaka, kushaya unyaka ozayo aphinda apply for u-NSFAS. So the following year mina sengiqashiwe ngokusemthethweni-ke emsebenzini, vele sengi-employed, sengihola imali ebonakalayo, imali yangempela. Ayike ubaby aphinde apply-ke for u-NSFAS for that year. U-NSFAS ukhipha amanye amafayili ukuthi ubaby wavelane wahamba esikoleni engadirejistanga, engashongo, wavelane wanyamalala nje esikoleni. Hhayi-ke ngimotivate ukuthi aka-aphile-ke. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaby bekuyi-stress-ke manje u-NSFAS ungasamthathi at all. Even if aphile lethi iy'ncwadi zesibhedlela, ama-report ukuthi walimala la wesebenza khona nje, i-appeal ibe unsuccessful. Lapho-ke ubaby ushaye kunyaka wesithathu. By that time mina sengithengile le ndawo engangihlala kuyona, ngangirenta kuyona, sengiyithengile, sengize ngathenga nemoto. Because there is no way ukuthi ungaba umuntu ofundile ophuma e-university ufike uhamba ngo-10 toes ufane nabantu abangafundanga emsebenzini. Kumele kucace, kumele kubonakala, ugqoke, uswenke, kubonakala ukuthi uyasebenza, ufake iweave, ufake inzipho, ufake inkophe, ubonakala ukuthi umuntu osebenzayo.
Uboyfriend wami-ke uLucky Boy ibimfrustrate yonke lento le ukuthi sekunyaka wesithathu engafundi. Yazi ukuthi mangabe ngiphuma emsebenzini ngifika endlini, the only thing ebengizwa bengizwa ukukhononda kwaLucky Boy. Ukwabona engathi ubuyela ekhaya, ubuyela kumfazi okhonondayo, annoying. Nami bengikulo situation ukuthi ngi-annoywa i-boyfriend yami. Iloku iyakhala nje iyakhala. And by that time ibingekho into engizoyenza because iholo lami bese lilingene iy'nkinga zami. Bese ngikhokhela ibhondi yomuzi, iwona lo muzi la ahlala kuwona. Ngikhokhela imoto. Because ngeke ngihambe ngey'nyawo ngemsebenzini, ngikhokhela ama-account okugqoka. Ngamtshela kuSoka ngathi mina Soka, yazi ngoze ngibe able to assist you with money after 6 years sengiqede ukukhokhela imoto because manje my money is limited. Ilingene ney'nkinga zami, ingangey'nkinga zami imali. Ngicela ukukutshela-ke vele ekhaya endlini bengingasekho mnandi. Ngagcine sengineshende phela, ishende uMthabisenga. uMthabisenga omunye umfana esasifunda naye e-university. Hhayi-ke ngibe neshende-ke la Mthabisengi, kube mnandi uMthabisengi, sihamba amahhotela. Ku-baby ngimtshela ukuthi sihambe nomsebenzi siyosebenza kuphi. Yo, kanti mina ngiyoyibhukhela, ngibhukha ama-weekend wonke. Ngibhukha nalo muntu lo usola kahle lensizwe entsha uMthabisenga. Hey madoda, ayipheli indaba yamahhotela njalo uMthabisenga vele nawe uyasebenza unemali uyangikhipha. Ayi indoda yami iphatheke kabuhlungu iziqala ukususpect ukuthi hayi ikhona into eyenzekalayo la. Angisebenzi impela kodwa akusho ukuthi ngisilima. Ngishoda ngonyaka owodwa ukuthi ngiqede esikoleni, akusho ukuthi ngisilima ngisidomu. Ikhona into eyenzakala la. Ayike ngiphinde ngihambe-ke manje sengiyakuwona lama business trip. Ngihamba-ke noMthabisengi, mesifika laphayana uMthabisengi phela akasabi muntu, uyabona indoda yami vele ilalele lapha endlini ayinamali ayisebenzi. Noma ngiyayinika phela amasenti ayo ukuthi ithole okuncane nayo. uMthabisengi laphayana boye emaphasejini ungibhanqa ney'ndongo uyangiphakamisa, ushaya iy'nto zakhe, shaya izinto. Asinendaba namuntu, asikhathalele kuthenjwa. Sile nhlobo le ekhumula ngokunyuka iy'tebhisi, ey'tebhisini ihamba ikhumula ize ifike erumini nje isiyoqala umsebenzi. Kanti uLucky Boy umuntu wami ungilandelile, bekafuna ukubona ukuthi yini lamahhotela amangaka. Wabhukha naye kuneStore waleli room, kuneStore waleli room engibhukhe kulona ehhotela. Ayike ngicela ukukutshela ukuthi bekadiniwe uLucky Boy, ediniwe eqhaqhazela, ehluleka ngisho nokuyibamba. Sahlala for 3 days, ngabuya Monday morning. Ayike sengibuya nje vele ngiright ngisemudini. Wahlala uLucky Boy la wasilinda ukuthi size sihambe. Hhayi-ke mangabe ngibuye eholideni, it's work as usual. uLucky Boy akasho lutho. Uyasala endlini acabanga ukuthi ngizoyithini lento. Akangiconfronti, akangibuzi, akasho lutho, udiniwe. Ngicela ukunitshela-ke kanti uLucky Boy kunabantu ahlangana nabo efuna i-information because uLucky Boy engikhuluma ngaye. Ngelinye ilanga-ke uLucky Boy wa-installa enye software on my laptop. Lo software yokuthi mangabe ngiloga in nje kwi-laptop, ngingena kwi-laptop uyabona yonke into engiyenzayo, uyabona i-password yokuvula cause mina ngi-accountant kahle ngokomthetho. Uyabona i-password yokuvula ama-system asemsebenzini, uyabona yonke into engiyenzayo ngalolo sikhathi kwi-laptop. Ngicela ukunitshela-ke ngiyaqhubeka-ke mina ngiyasebenza emsebenzini, angazi ukuthi kune-software e-instaliwe kanje. Ayike kwathi ngelinye ilanga-ke esetholile i-information ayidingayo uLucky Boy, wangidaka ebusuku, wangidraga ebusuku, wangifaka amaphilisi okulala. Ngalala ngathi zucu ebusuku, unganyakazi ngingenzi lutho. Wasukuma uLucky Boy wangena kwi-system yasemsebenzini using my own laptop. Wantshontsha izumbulu zemali emsebenzini abo 1.tontoni million. Wabantshontsha wabafaka kuma-account, i-account evele ngathi i-account ye-supplier yalo muntu abesekhulume naye. Bekubukorikori nje, it's an offshore nje i-account engokuyithola ukuthi ekabani, angisho kanjalo. Wayifaka lapha imali, waqeda lapho uLucky Boy wabuyela embhedeni wathula wathi tu.
Shukuthi ekhompyutheni ubesedilithe yonke into uLucky Boy. Wadilitha naleya software wayifakile ukuthi ikopele ukuthi ngenzani. Bungasekho ubufakazi bokuthi mhlambe kungenzeka ukuthi kunomuntu owenza ubukhoshosho kuleya laptop. Ake bafethu mangabe ngibuya emsebenzini emva kokuthi uLucky Boy antshotshele imali, bafika emsebenzini bangitshela ukuthi ngitshotshwe imali kanje, ngiphike ngize ngikhale. Mase emsebenzini ke bayangisuspenda, bathi bayangisuspenda with no pay, kuzo investigator kucubungulwe kuphenywe lolu daba lolu. Ayike ngicela ukunitshela ke ukuthi mangabe silo investigator ke udaba mengibuye endlini ngiyakhala ngine stress because angazi ukuthi bakhuluma ngani. Ngabe ngcono ukuthi mhlambe le mali le nginayo kube yona engiduduzayo lo 1 point something million anginayo. Hake unkosi yabo ke la endlini uyatatazela sithando sami kodwa ngenze njani ukuthi ube right. Yo bekavela nangiqale angidina oqala kokugcina. Uzongenzani ungena mali? Ungiduduza ukuthini ungasebenzi? Nanku la udlo poison wesibhamu emzimbeni, uguliswa poison wesibhamu, une degree engaphelele. Uzongisiza ngani? Yini ozongisiza ngayo? Uzongimasaje inyawo? Umasaje inyawo uzongiholela yini? Cela ukukutshela ukuthi bekade singidla lo so stress ngaze ngagcina sengimxoshile ke manje uLucky Boy cause bengibone ngathi ngibangela iminciza. Ukwambona umfana masekunikeza uthando, uthola ukuthi wena awudinge ethando manje udinga isolution. Uthando angeke uzulidle, uthando angelize likhiphe enkingeni. Uleke kubhucunga la ekubhucunga engazokubhucungani. Ngamkhomba indlela ngathi phuma goduka uyekini. Ake bafethu ngihleli ke lendlini stress akasekho uLucky Boy sesiyangidla. Ngize ngigcine ngihlala phansi ngiyibuza ngithi ngihambe phi wrong. Yini le wrong engiyenzile? Ngize ngikhumbula ukuthi hayibo man, mengithatha ukubheka yona ibukeke ngathi unfair le ndaba yokuthi unkosi yabo wangisiza. Mase kumina mina ngisize yena back ngacabanga ukuthi abantu bazothini ukuthi ngisifundise sihamba ngeenyawo. Ngacabanga ukuthi ngizole ngikhokhana nerent, ngcono nguthenga umuzi ngikhokha amabhondi abizayo. Kwakunani nje ukuthi ngilinde unyaka owodwa, kwakusela unyaka u1.5 year kunkosi yabo. Sho ukuthi kwakusela u1.5 year. Kwakunani nje ukuthi ngisize unkosi yabo for u1.5 year. Emva kwaloko sengaqhubeka nempilo yami ngalendlela leya kade ngiyiplane ngayo. Even if ama feelings asephelile kodwa nami sengimsizile la adinga khona usizo. Because zonke lezi zinto ezimbi ezenzakala kuyena it's because walimala ngoba wezama ukusiza mina. Ngicela ukunitshela ke ngaqala ke manje ngawabona amaphutha ami ngakhala. Into engizoyixolisa ngiyithini ke kuLucky Boy la kubeka khona for mina esikhathini esinzima. So ngagcina sengiqunga isibindi ke ngahamba ngayomfuna ngamthola ngahamba ngayoxolisa. Mengifika lapha yana bafethu aniyazi into engayifica. Ngafika uLucky Boy usenenkampani enkulu. uLucky Boy is working. uLucky Boy unenkampani nje impela inkampani evuthiwe. Lo muntu lo engamxoshela endlini yami ngamxoshisa okwenja. Nangu umuntu lapha yana successful. Ayike ngizame ukuxolisa athi yo uzenzile akakhalela dadwethu. Yimbi into wayenza emva kwama sacrifice wonke sengiwenzile. Kodwa ke because I am not a big guy, a bad guy, I always knew ukuthi I was definitely going to be big. So ke ngiyaxolela ungahamba ubuyele empilweni yakho. Mhlawumbe noNkulunkulu mase ngixolelile uyoxolela emsebenzini wakho baze babone ukuthi wenze iphutha. I mean baze babone ukuthi benze iphutha. Cela ukukutshela ukuthi ngakhala ngathi Lucky Boy yazi awungifanele lo muso ongaka ongenzela wona because kumoshakele empilweni yami kuhlangahlangene angisakwazi ngisho nokukhokhela indlu lengaxoshela kuyona. Yona lendlu le izodliwa kungekudala. Nje izodliwa ngilindele ukuthi ingadliwa anytime kanti futhi nemoto yami ingadliwa anytime ngikulindele lokho. Ngicela ukukutshela ukuthi ngilinda abantu abazo-athacha imoto. Hayibo nanka ama-calls engasangingeneli, nanka ama-calls endlini ukuthi baya-athacha umuzi engasangingeneli. Ngibona ukuthi hayi sho ukuthi kumele ngiqaleke neprocess yokuthi ngithengise umuzi ngoba naku basanginikezile ibreak encane ukuze ngithole okusashintshana. Kanti uLucky Boy anonymously emsebenzini wasenda i-information
yokusho ukuthi i-laptop yami was tampered with. Ayike kwathiwa osocubungula abacubulungayo, osolwazi abacubulungayo bathi mangabe becubungula-ke abantu bama-IT babona ukuthi vele on this period there was a certain software ebikade instaliwe yokuthi intshontshe yonke information. Ayike lapho-ke emsebenzini ngabuyiselwa, and ekugcineni kosuku ngathola ukuthi bekuyena uLucky Boy obengikhokhelile okweyinyangana indlu yami, iy'nyanga ey'ntathu indlu yami lade ngikuma-areas ngawo kanye nemoto yami. Okay, ngabuyela-ke emsebenzini ngaqala ngaqhubeka nempilo. Sengisifundile isifundo sami ukuthi there is this thing called karma. Ikarma izokuthola, akukhathaseki ukuthi useyitezi. As long as udlala ngomuntu izokufetha ikarma. And ikarma ayisabi-ke, ayincuncuzwa, ayisaba ukuthi kususele ey'tezi izokuthi daca phansi phambi kwabantu bebona. Kancane kancane-ke impilo yami yaqhubeka, ngaphinde ngayithola injabulo yami. Kwangisebenzela ukuthi ngangifundile, kanti futhi naye-ke uLucky Boy ngale wagcina eseyiqedelela iy'fundo zakhe edlondlobala as an individual. Iphela kanjalo-ke indaba yethu, isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.